Yo masa iaitu Nabi Nuh wadai kai Korea. Gepui iaitu binatang li Nabi Nuh sepasang kena tinggal binatang dalam dunia ada tinggal iaitu masa Nabi Nuh kali pe lang kapai. Ulu be jikat bau dia ikai pu kroi athe be bui be miong gukun ba binatang mandum hai binatang selamat tanyo matang lakapanyo bekna iaitu yang agam puto banyo yang inang puto bagam ju di kumnata watenyan mingan na the ta bok ha nu a the ngai thun rồi a thai ka tiga minggu kam tot ya the pha ma the kai puto ba the no wate puto ba the no ikalon limi o umanyo hanajan na the hai pati ya tu Nabiullah no ya Nabiullah no ase kai main betul dua dan he ase kena le iban Nabiullah kan kali lung pegah haji tetel le jo kapai nong kapai da mendu kaku pada hana lu behana hoi dem yong mi usip pegah na tetel na ke mono hai Nabiullah monyo semule dengan Nabi Nuh pegah na tetel nu doa sigadu imain bum kuman doa di Nabiullah no Allah terkabul doa siga minggu kemudian ada itu lom imain dilom kalau lemio usang kam kumaknya huyu Nabi ya bijak juga Nabi ya Rasulullah nyo KMN betul-betul kam kumak hari tutup ni jak Nabi Nuh pernah mengejar kamale athe maka lo nathe sunu jino mabe na lu mathe men ya ni athe ko dai su nyo sejarah dana kaku wadenyan malela athe doa Allah ya Allah menan mi ong ibu kai lu ya Allah ni buka dah aib ji wadenyan buka diterima oleh Allah doa athe terbukalah air miong putra air miong saya setel air miong karumi patah karumi le karunya tengok pakon gebede le Allah dalam air kadang-kadang ibu buka air aselnya tu tanya baik galak tak buka air kau tanya galak dia buka air nyam pulau urinong nyam mupak ni lagi mah urinong uragam nasi mah nabrak na uragam sapah-sapah nya urinong Masya Allah buka air pegah kok nyam tengok semula tunggu nyam dari kena kedeh anak kita be semula dunia kan era mulahnya bukit dari raya nyai porako capi lo boneng lo igo tan sini nyalo kaitam kadembon lumpuh makte omah kabeh garo semula puana be mae ko abe aye ko pegah mendu nyam minta cek la koro ke ngomotokro nyambang rupanya manusia tunggu galak tak buka aib jagalah aib ihfad lisanaka jagalah lisan engkau tutup menuro asal tidaklah jitop lidah cukup nak sakit beta sajaro dalam punerah jaro dipedah mudarah boleh ilah minyak tiba lepas dah lepas pegah susah tak kawin mujur jalu jut bersiblah diranjur lidah cukup nak sakit ni Masihron sajaro lam jingki wam tepi darah jeda puban je sesuatu yang luka bak babah bak mulut lupa tak puban tetapi sesuatu yang dilukai oleh mulut itu dia ada obatnya takun kukok mukenang lam hati sakit hati tapi maka jagalah li ketanyo hormatilah